Hvala, Ana. Posle svetske premijere u Parizu, u Šabačkom kulturnom centru otvorena je izložba fotografija Tron svetskog dizajnera, modnog fotografa i kolekcionara narodnih nošnji Pavela Surovog. Ovom izložbom, koja predstavlja svu lepotu žene, autor započinje turneju po Balkanu. Originalna izložba fotografija velikog formata koja verno prikazuje lepotu žena i nošnji 7 balkanskih naroda smelo i simbolično pokazuje borbu za presto i moć. Autor Pavel Surovi na ideji je posvećeno radio godinu dana, da bi za samo 3 meseca dobila 100 svetskih nagrada, od toga 23 zlatne medalje, poslednju u Japanu. Spoj dva sveta, znači svet duhovni koji je sakriven preko simbola na narodnim nošnjama. To su krstovi, Sveti Gral, Isus Hristus, Bog i berićetno, simboli večnosti koji čuvaju ženu, a s druge strane onda imamo tu vidljivu lepotu, to je ta na prvi pogled, ženska lepota, lepota narodnih nošnji, taj kolorit koji svi vide. Sve ove priče su ispričane o alegorijama. Modni dizajner i fotograf za snimanje je odabrao svetski poznate manekenke čuvenih modnih kuća, a sama priprema za snimanje trajala je dugo. Zahtevan je to posao, sve se to gleda, i kosa je mala, a ako viri nekako, to se mora sve urediti da izgleda kako vidite. U tatinoj viži predstavljam matadora iz Španije, nosim stare papuče, pantalone iz 19. veka, staru slovačku košulju, bekeš sa ružičama koji su nosili pravi kisački frajeri. Pavel Surovi direktor je Kulturnog centra u Kisaču i zastupnik svoje nacionalne manjine u pokrajinskoj vladi. Na njegovim fotografijama postaje jasno da su stare narodne nošnje nastale pod uticajem mode kraljevskih dvorova i ratničke odore različitih podneblja. Sa svih strana, sa ovih njegovih fotografija gledaju nas predivne oči raznih boja, raznih devojaka koje su obučene u sve narodne nošnje svih naroda i narodnosti u bivšoj Jugoslaviji i Turske. Te nošnje su stvarno neverovatne jer to su rariteti, on to čuva. Dukati, krune, perle, sav umetnički scenario, izbor boja i nošnji, fotografsko kadriranje i retuširanje praznik su za svakog ljubitelja estetike na raspolaganju Šapčanima do 21. aprila.